nolong apalan deceng. Aro. Kemudian ngai sunnakan ni makele-kele jok ke masjid. Betuan na masiga ki jok ke masjid sejuma. Bicara na hadis saya tuan terlebihku nigi mele jok ke masjid sona juma mapada ku masjid kai onta. Ni mundrine rumah pada ku masjid kai sapi. Mundrine rumah pada ku masjid kai bembe. Mundrine rumah pada ku masjid kai manu. Ye ku matengah jok ke masjid sona juma mapada ku masjid kai menit telo. Ye ko menre mani fa katobay na patama masigi telo ampuro mani na sedekah. Ngal to talabi ko risisita iti poji ti masedekah telo ampuro apa ti matanga kita masigi. Are gimele si jok masigi tapi matanga tama le pamitiolo ko ti yawana bola. Le pamiolo yawana po ngaju. Kemudian tama sige masigi to talabi ko le sunna kasilisa kiyolo jiji mamulange. Bicara agama bendeng ini sangi tahu decenna angkana palanna jiji mamulangi rima sige sona Jumat terutama malotengi pada malaga tahu pada milomana monro jiji mamulangi aro itu si ini si soro-soro idina mage deni sangi apalanda deni sa decenna kemudian tuan terlebih kemarin kalinya kita toba matongang-tongang aja lah ini akan ngipole ribole lo matinro Pak kadang-kadang tuan terlebih ko baju mana sa cakarudu ka tapi kopi matu masih gi makatombor kita we watinro. Lepak dosa jumana na ye kiat tuan terlebih ko dega kaparan. Kecuali nare kemarin kalinga ki katoba deni sandingin atau matinro tapi ko yatung kay mo memang ni pole ribole lo matinro maring kalinga katoba ke ceritana. Apa kemarin kalinga ki katoba na matanggangi jala ro katoba nagala ki tinro loni agay. Iko takabi memang ni sida peta maka ia patatadu kamatu nono pipa kotobay berarti tanya ka memang ni. Terlebih kung karena seri pungala taala, ia naro deceng engkai sesumpungan na si bawa asoma lebih, namu maga lebih na sojuma, ia kojok katawe majuma, na tomatin romato idi, dega ga lebih, rangi lolong, dega ga deceng, tawe mi lolongang. Ular ramalang, yang kedua ular ramalang. Sayyidus syuhur pangulun na sini na ulangnya ia panay lolong ala birat matalabi ko kuy papole de ece engkase sumpungan na siwa ular ramalang apwasay ri asoy asampajang at taraweng ri wonni namu magalabi na ular ramalang iya ko to manre tangaso mamatin roy ko wonni dito gaga de ece ngilolonga amakoto ni ulam muharram iya ulam muharram matalabi ko ulam malabi iya fole ri pae ulang di 12 ulang saliwan na labiran na ular ramalang tapi namo maga lebih na kodeni jama deceng kasi sumpungan na si bawa labiran na ular muharram dito gagilolong. Sekarang aga perintah agama itu terlebih kung karena masih pengalata larena ya ulam malabih ulam muharram. Secara umum sinin na deceng ijamai rilalan na ulam muharram na pakalebih mana pengalatan. Iya. Terutama puasa. Maka Nabi ta afdalus siyam ba'da Ramadan. Si kanjak-kanjakna puasana tawe, saliwan na puasana ular ramalang, iya na ritu puasana tawe, rilalanna ulan da pengalatala, ulam muharram. Dia na gagacau lebih pak. Iya koloki pamegay puasata, puasa sunnah, iya na ulam muharram ita pamegay puasata. Terutama wani, memari pada mapuasa muki wani. 10 ompona. Apa dia tu topeng apa situ? Ya kau dia tak puas lagi wani topeng apa sih? Apa unro lebih na ya puasa wani pa? Na cerita guru ta Aliafi An-Nashiri, saya ditopan rita Riolo, batu Riolo. Maka ni guru ta Aliafi An-Nashiri, ia roya abiasa ngeku, dia na paja timapan reka. Tapi mapan di ka. Aro dia na tamak kelapa. Itu biasa timapan re. Agak sana, tu masa gini. Nih guru tak tuma pedi. Iya. Masa hore panreki biasa tu masa gina. Basana ye kasi keluargana pengaji candong. Alhamdulillah. Asa genangan na miro nobiki na panreki apalan na rumah panre na dia keleturi almarhum. Menurut guru tak Imam Nawawi dibolehkan. Ye ko angka fole ri palawangan tay amatingeng nama sagena mokit to matalabiku
Asidakka ki termasuk pasidakka kami na masigai terima mapandre. Yana tu nagkacara mapakko eri seseta idi masagenai. Aja temelakang ni perlu tomateta iye kong kamu warang para kesiri seseta apa dia nagagalalan na pigo deceng, dia nagagalalan nale na masidakka, dia nagagalalan nale na mapandre. Idi manipat di mondrin na iye. Iye ko masagena ki dia na marigaga mapandre ki taniakang ni apandre ta letulo di tomateta. Kadang-kadang karena nak marimon di melep perlu na dito mati na gana galungi salengan ni engka pangempang la ilaha illallah ni warak ke katung mati na kasi dek mana kana pandre-pandre dek mana kana sedekah-sedekah yang diniatkan untuk orang mati ya. Ia miru bawa nalo upa ia kumhure malep atau ino bi Pak Ima bacanya dua si baki napa napa di kantong Pak Ima 5 sebu 5 sebu mi balat tu dito mati na. Biasa ya bida Pak Ima kung kataruntum apa karo Pak Ima tapa aja kerak isi lalona. Iya ko makade pun nana bola magi mo kerak Pak Ima cana aja ya kerak itu mati mo kuburu kerak. Maka to sina kerak to mati ko kuburu makade wi lem mo na nyawa na anakku mondel wana galu salengan na 5 sebu bawa na kiringan ka. Kaselan itu. Iya ko to masagena mo to talabi kung karmasele pungalatan din mari gaga. Yero guru taro yang menarik dia nama masagena macipi. Iya. Aga na pandre ro guru talia bin nashiri bere-bere mi kasi na sabay to mi ro fakulena. Bere-bere mi tina pandre soso. Awai me to mi ro fakulena. Jadi ternyata pada yasangi mapandre yasangi masih dekat na mo holo-kolo mi tu ko ipandre ini akan ngisi dekai pasti dekat to. Iye, bahasa tai di Pak Padar Iye ko tasa na otit ta sanggaraken na tapangka manu-manu mandre aja na tanan na tanya ka usi dekai holo-kolo na pungalata la manu-manu paningnya. Makre-magre pa ko bali dar kumale roti ko sidekat to ga. Lebih palumpo na pasti dekai yan. Demi na di paring kalingere timoli timpoji male otin na ta. Apa pada menceng itu kaya dona. Onro kadine ro guruta, yero kasi anrena asoso na roti rakko mi tinandre kasi. Garugu roti rakko na, ero sesane ro roti rakko yena ro na pada punga guruta. Napa na pandrengang bere-bere? Oh, sos tina pandrengang bere-bere mabang. Oh, sos tina pandre bere-bere. Garugu roti rakko mi tina pandrengang kasi. Naniakang pasti dekah. Tapi pengalaman Nero Gurta masa ko ulo muharrang terutama di 10 umpon ulo muharrang parpadana wani pa iro bere-bere ti upan redena melo manre tay seolah-olah na sanapitangnya di sese ko makadawi namotu awata bere-bere pakalabito ulo muharrang terutama 10 umpona dena melo manre majami lo na kumakade namo bere-bere mapuasa to demi gaga coba pandre bere-bere wani pa bending kita pandre bere-bere woni nanre berarti bere-bere benta itu. De to wakada to de na puasa woni to benta canne de wakada ya bere-bere to mi wasan. Jadi makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam